itanya okumenya kolili menya lya tichito mugana nishako nendelia kale mulole kutukabakagena muche Kiumia kimwe kuma kamiti ya ithiro na mihaka yanirira kiambiriria gia kambeini cia ciama ateti ya miahogorani mari ihenya-ini tatuturu hindi ya mahada kuha muingi guothe bururi-ini ukamathura githurano-ini kinene mweri wa kanana. Muthenya wa umuthi ngwataniro ya ngwataniro ithiririkire nginyagia kaunti ya Kakamega kiharo-ini kia Bukhungu Riri ari ikereka ria mbere kuma IBC ihuwe firigia kiambiriria gia kambeini. Kuringana na mutaratara wa umuthi ngwataniro igubatie kuruguria kioneki kiao kuria Kenya no Mugaru na itanya ria ingi maitika kumenereria thirikari ya Jubilee ati ni iremetwo kuhingia ciraniro iria yerire ya Kenya mwaka-ini wa 2013 riria yaiyukirie atongoria. Kuringana na mutongoria wa Wiper Kalonzo Musyoka maumirira ma uthuthuria wa kambuni ya Ipsos maria meriga kuonania ati Raila ni ongereire unyiti mbaru no ikinya ria mwanya na uguo akira Jubilee ati mari thutha mokite. Ciĩgiĩ Raila kumwoka mweke no icokerirwo kuria Kalonzo ugĩte ati Raila ni abatie kuheo kamweke amu ni ahitukitio ni kamiti ya ithuro na mihaka ta muhonani wa giturwa kia president na uguo hari fataririe muingi. In law and in fact, as Raila went to Nyeri, he was a presidential candidate declared as such by the IEBC. And so was President Uhuru Kenyatta. Therefore, all decorum and all decency and all considerations of natural justice and the reality when we are talking about cohesion, Raila was not there just like Raila Odinga. He was there representing all of us. Na riria rikinyire ihinda ria murirukia wa federa ya ngwataniro ya NASA Raila Odinga kwariria muingi wa Kakamega aitika kwihura githuri ati niwe muhui wa firingi 10 ire yagumire ruhonge rwa NYS odumwe na kigina kia Eurobond kuria augite ati Jubilee kiria ihingire ya Kenya no kumanyamaria. Mimi nataka kumwambia yeye kazi ya Raila kama kiongozi wa upinzani ni kukosoa serikali, kuangalia kama serikali inafanya mzuri au inafanya mbaya. Wakifanya mzuri tunawasifu, wakifanya mbaya tunawakosoa. Bahati mbaya wamekuwa mara mingi wakifanya mbaya tu, hata utasifu kitu ambaye haiko. Ono ugite wona mayukia utongoria ngwataniro ya NASA ni kaura shiri murigo wa marhi ma thukuru cia secondary kuma mweri wa kenda uduri uronekana tari mashindano na mwaho wa Jubilee urawiranire o uguo kwambiriria Januari turorete. Ihinda-ini riu no ugite ati mayukia thirikari garama ya muturire ni kagacira na thiko 90. Muthenya wa rucio NASA igatwara kambeini ciayo Kapsabet kuri gicunji kinene kigiritanagia na mwaho wa Jubilee. Riu kiria gitigaire no giathi gia tariki 8 mweri wa 8 riria Kenya magatuithania no gutongoria bururi kuona nditimurano nene ya kambeini ni hindi nyitite thinga. Girifotera Kameme TV jitagwo Mwaura wa Ndung'u.